Hayırlı gün. Hizzi Afarin tapşırığında selamlayız. Bugün biz hizzi bulacak dizayner, ekolog hem biologlarla tanıştırıp gitmeksiz. Ular bizning maktabda o'qiy. Kesif Fenler Akademiyasının Gilmi izlanish ishlari konkursunda 5-chi maktab o'quvchilari Sirbayeva Nazgul, Kayikberdina Guzaliya, Bag'ashayeva Azaliya ham Baskakova Darya o'ng'ishli sig'ish yahab, turli nominatsiyalarda yenguvchi ham prizor bo'ldilar. Aydagiz ular bilan tanishib ketaylik. Nazgul Sirbayeva 3-chi klass o'quvchisi. Gilmi izlanish ishining temasi uyda kirpich stanahi imitatsiyasini buldiruv deb atala. Hozirgi zamonda nisi ketib aqsani ekonomlarga ham shu vaqtda uyda motor etib kirpich imitatsiyasi bilan stenani ishlarga o'rata u. Asahi bilan birgalab uylarida stenani motorlab qo'yganlar. Nazgul o'zining proyekt ishini bek yaxshi yoqlab, ekonomika yo'nalishida yengib sig'a. Artabanda Nazgulga o'ng'ishlar tilaymiz. Мен тәуді үлгі ішіп қараным. Стенаны тәуді ақ түске бұйайбыз. Стена кепкіз, қалам менен стена кірбістің контурын хүліп сығабыз. Жол контур бойлап, қағыз күшті ебістіріп сығабыз. Шынан кірбіс түстегі бұяуды алабыз да стенаны бұйайбыз. Стена әзірек кені кебіп бүткіз, қағыз күшті ипләп кені хүліріп сығабыз. Меня шуны эшләргә әзрәк кенә ярдәм итте. Мин конкурста еңүче булдым. Азалия Багашаева менен Дарья Баскакова үзләренең эшләрен уңышлы яклап сыгалар. Итәкчеләре Зәлифә Рәхимән кызы менен нефролепис папоротнигы үскән урыннардагы тупрактың тоз кимәлен тикшерә улар. Тупрактагы тоз кимәле үсемлекләрнең үсүенә зур йогынты яһай дигән хыгымтага киләләр. Тоз әз булган ердә үсемлектәр яхшырак үсә икән. Был проект эшләре менен ер турасында гилем юнәлешендә кызлар еңүче булалар. Мы участвовали в исследовательской работе по изучению папоротника нефролеписа. Это многолетний папоротник, и мы узнавали засоленность почвы химическими и физическими методами. Изучали мы засоленность почвы и выяснили то, что в школе и во многих местах школы растут папоротники, почва у которых очень засолена. С помощью реактивов мы провели химический метод и с помощью датчика выявили кислотность почвы. Результат был у образца номер 3 положительный, у образца номер 1 и номер 2 был отрицательный, так как там почва была очень сильно засолена. Гузалия Кайикбердина яшь эколог. Уның проект эше хәзерчә шарлауына арналган. Тауган яктың табигате, экологиясы өчен бурчлы Гузалия. Ул хәзерчә шарлауын һаклап калыр өчен туристлар өчен төрле искәртүче тамгалар куер кирәк дип исәпләй. Гузалиянең эшен жюри әгъзалары иң яхшы проект дигән номинация менән билдәләй. В этом году я участвовала в исследовательской работе на тему окрестности водопада Гадельша. И с целью установить там экологические и туристические знаки. Таким образом, я, участвуя в этой исследовательской работе, посетила это прекрасное место и обратила внимание, что красивый водопад Гадельша был окружен мусором. Не было места, куда можно было оставить свой мусор. Не было ни единого знака. И участвуя там, я придумала разные знаки. И эти знаки удобные и не портят окрестность. С помощью этих знаков, я думаю, в дальнейшем люди смогут это место посещать, не загрязняя его. И я придумала разные знаки, аншлаги, указатели. Этот означает, что нельзя рубить деревья, нельзя ловить насекомых, нельзя топтать грибы и нельзя выбрасывать мусор на окрестности водоема. И с помощью этой исследовательской работы я вышла победителем в номинации «Лучший проект», стала призером. Я думаю, что в дальнейшем
Моя работа сможет помочь всему миру и сможет защитить любые красоты нашей планеты. Укусыларыбыз уңыштары менән һөйөндөрөп тора. 8-нче класс укучысы Сәфиуллин Данияр Габдулла Тукайдың иҗатына арналган Тукай моңдары республика конкурс фестивалендә 1-нче дәрәҗә дипломга лайык була. Мин Тукай моңдары бәйгесендә катнаштым. Бәйгесләр бик булды. 800 баладан 70 кенә бала үтте. Шуңа карамастан мин барыбер 1-нче урын алдым. Дусларга бер хүз исемле шигырын һөйләнем. 3-нче класс укучысы Нәйлә Бәйгетова Урал Батыр эпосын яттан һөйләп, район буенча 2-нче урын яуланы. Нәйлә эпосның 730 юлын яттан белә. Мин Урал Батыр эпосын бәләкәй сактан ятлай башланым. Быел 730 юл ятлап, мин районда 2-нче урын алдым. Былтыр 600 юл ятлап, республикала 2-нче урын алдым. Кызларга һәм Даниярга афарин тибез. Артабан да яңа еңүләр теләйбез. Һау булыгыз.